Doma Kronwa no Doma FM Afabi ewo 100.7 Mankasem aye Kingdom 106.1 afi wudi koda ne sonso wobatuma tie kase boy bi aye SOMPA FM wo amarenfi Sanumerdamo live ewo Facebook no so aye SOMPA 106.5 Accra SOMPA 106.5 Accra ana YouTube no so yatam afi wo www.sompaonline.com Obanya binu wakinkan Yewra Prince ataboatia da romanti enyasam keto amakora aba fontente fidie no so yananam so kana shepan radio womso so ade yatum ewo kanahia ade hye no mo etie bi ewo na enansam wa yede ba no time herbal mixture ade malaria fever edro no aso yasene afi pepsodent ni okwo yadam wasedam wase medima for ba center se nkan chose what the time abato yade no so ade amaw wo betu ase kura se hum ya ensan so amabim me amene wode ya hye numre what bite kasebo aso no meti ene AKOSUA AGYEIWAA KODIE boaten afeyanche brenansem no emprempren yade no yenchwechumo emfa emawo enso yade asa ho kwatwe aya na yade a ahometi ye papapa sanso wo man yedidi ye nom wo no aya ne nyina da agine nsuo so sempo bi be ye aduane a ensukuro ye so wo bedidi be men na sabi producer obebona fromu ma aye ewa eno nso nsukuro ye na domboa na so so nkame ye se kwa santemantamu a ye wo miame ya hodo pii no ho no a ensuo aya bo mo se de dwonso abo akokɔ eno aka ho bi ama omanfo no etempenten kwa ye papapa ya nya asɛnketo ma wo mo kyerɛ besa na wotwe kakɔ na wotwe mienu sunie ensuo ma ama ensuo atwa awɔ meyameye bi te sɛ abrepɔ esuofia abu akwa ene broni krom ne mfafra mu de enya de ensuo bakora enti ade achi ade asabia no so omanfo ho kyere won mu anie ebi mokura mpo kyere mu sa ene yi aye kasa yi wo mo to sahye wata yi bi no mu de adware na wo mu de ama wo mo ma ama wo mo ma so de adware nti nkora ya wo mu tworo bi si kura de ne ene wo mo bre enya senketo ma ne amoto mu anam so ama wo mu de adesrode ato Ghana bayanim ya wo mo koto asere se sabi mpredua sensuo no ene ye tua ho ka babia bekɔ bia enya de a Ghana waterfall wo de nsuo eche enti sapa se wo betua nsuo ka na ebedu so se wo nsa ebeka nsuo awodo ya wo hia no ne no so akoye condemn to grebu die na no odin pa enti wo sra Ghana waterfall se eno no kyene ya dansuo ho nsem wo nya bibi emfanfa ho na ebra de hye no mo ene ye twetwe nkomo no mo ma yentie ansa na no yenkone ne bo wabaidu enkodi enkomo emfiri asante mantemu ne yehwese aso ensuo ho nsem wa yeken etese yankasa ba wo ma joy Uyezo na kulia. Ye mete wonka chemoni adwuma bawa. Na titi mame. Ayate sebroni krom de wo mu aba abrepo Sofia bu akwa ana mfafra mu no nsu atwa ekeka kwa na wotwe mienu nie. Wo na wodi akire etesai wo munya bia ba na kɔ ana ebi makora. Ami AKOSUA mame na wase na memfa untu famra santimanta hinko kumase. Sene wankasa wabo akire bia akire tiefo no. Mpempram no kase no nsuo no enya de se atumi aba ebre mu obabroni kromu a last week ena nsuo ni etwae ebesi sabri kokura enso omo pipe mu ana se omo bucket a omo use mu as apart from broni kromu ha no so okwa Sofia so a the same challenge ewo ho wodu ani kire eye abu akwa so a saade no ekoso a mpempram no kase no adehia ewo broni krom omania bre pase krodo omo samo mu kanyanse Ghana waterfall omo ya amansem ahomo omo ya amansem pa formase mami AKOSUA oni media dance se mi broni krom ha na mete pese na nyinu ni ensa so ni no me pure water na mdigare isi a pure water kwa no mpempram no kase na area mete ha no ya soto nti ano pese botek ba ko na meto ya chese bidu ho me na se ya hu maso achi ana mitutune ye adenti na wose basa ebre mu am no kasa no nsu enya de se tumi aba ebre ababa ya wo so mi pa matemamu fuete ha no omusu na unya frega na waterfall fe no matemu edu so a ekoso esan se nsu o mo pompe ba ya fie mu no nkane na o didi ho adwuma na so ebre mu no kane no edu bre bi a etumi dina so a nsu enya de a etumi ba ebremu omo nso omo buru a timamufu a wo buru ni krom abunga kwa nkwado ombe kwa akosa bi nu a buru nipa ko no hu se wa besa da ba ko na mienu e ko na me nsa so a
Oba was in Juna, Asa, Isans, or Shama, Machini Budano, Emma Nansa, almost so will be Muna, almost than Kanya Nitu, until so we are to Muninas, Unzu Manas, or Cosa Cosadia. Assemble can say, Uba Buno, what a light burner ever cosro, until Nadia so be. And no Naka will be a maximum form why I can't Ghana what I for. And we saw what the 2 men say. By castle down no almost surprised you by your 50 no. If you about the word no more share there. Now so now watching you not say omu knows you, not so moon to me says now so come me I am ya in show when I say the new chrome as bonte linen quadro omu knows you and no and find your more if you money money and ya bear day can say the amount say. So so Ghana water for ombe me about the woman say on by the water bill. And no than China, much less say, you see, Ano, Omo say Ghana water for no, we never be Kanya, Omode, Adesia, Wobu, Nikrum, any of Subonte, a Buapani, Sophia, Equacusia, Danquani, Omodo Faso, Omuch say, a baby, no, some years or Omu Tunzuma, Nikrum, and the Ayomudi kind, a Tunzunim. No Mutumwa said by your baby Soprano, now about the Yassam. Yes, I know so almost come with them with Yesua and Sana. Ghana water for able to me at the idea soon the among. You pray, Obia, a crowd almost end to send midday, you can see the bank, soon see a mile. Will be cramming in commode, and I did assume no who is in baby as so much, and I get ever. A free last week, and I did assume was sorry after the pipe so obey who is your crowd at to me have a musono, and Yadia say, ADWOAA. If you have this year a war, a sentimental. Abrepo Benicrum, Abrepo, a Buapa, a Sofian and Quad one, your more kind of thing. The Ghana water for almost Romo years you now found more. Bosomia, a tremor for your Udamuno, and Yadia say water, they no look at the Amomo, as I said. Almost left you, almost say, so whatever from you at the Munya. Now, some is water be about this woman. No, we say, food on back home, it says Ghana water for. Senator was now watching you, now watching me and son. Now, even Bosome Bakukura, like water do no air bar. Almost is who send me a piano on the bar. And now, yes, almost so the ammo, no much as I didn't know what's a bassa. Into a brass to say what's a Ghana water for. Almost into a thousand muba. Almost so, or now, yes, I was almost say in Kania Mudundum, Mason say. The area you do what? Omunians you know, Omunians what did you Mudima. Now, so I didn't know some money. I can't be almost to see I'm no casino. I had the Yama, Mofra Mukosu, Union Kumako Jubis, a book of Cosco, not the Akosua. I didn't know what's a bassa. In the end, no more can say Ghana water for. Say into the movie Omua, Omo Famra. Now, Omo Mama Cancer, Omo, Indians you friend Rumudima. Let me say, I did say, send you over before as you are back. Now, Omo Cassis to be able to say. So now what you will use your mouth and your best on the bucket. Nobody about Ghana water for so no mamma you know when you did your own man. Before almost the kind of and then no one everybody answer your babo name one met you for Tino. Me passa or shad your mammy. Will be so one for no one which you say be Ghana water for shall one brebi. Sebia nan searching sure baba and then my ye. And now what I say Munus won't channel ped that's a boy baba. If it's all if the woman the man minister, Ghana water for Omanfa timeline diama, no kind of say. But we can't sit down more, almost so playing so the bay a sea muno. If she not dear Quapu near, Yanka say in some way, a boom which a tear for near her phone, say, Ghana water for the appear him say, but we can't sit down Muraba be going into on the yen to see Kaka. Into a man said down Casabia now watching and now watching you. And I said, now watching me and son, I say, now, son, and no look near you know. Now, so a brave moody. Before what Samuronia maybe Bob Budino. Oma who said, Miami be a back. To see I'm no Cassay, so as Monte, Nefa baby. Omono almost you, and now Okon Nefa baby, in Sioma. A bit more of her, in himself almost you know, when you're free by Cassie. A bit more so dear, a coupon, Lennon Quadro. No Omo daba kasela yesu de e ka se ebia no bra no bia no nsuo ni betwa omo de na emma ma me akosua when fem se boni krom yen kan nsuo atwa ho
sorry kran ya ka be de ho abebia ebetwa no enye se bia ebetwa dakoro da minu etumi twemu ananu na woche na maaye nti ubi so mu a ne omo kan se Ghana waterfall boy se bua payo bi na omo de eyo omo te eyo broni krom ne nkwado nti enye se Ghana waterfall the timeline bi bre omo se na wochi ni nu ana se nansa ombe so ni nsuo ni na ama we de omo no omo wa twenye mu se nsuo ni beba se bre mu omo ni adua no kora wo mpotem ano ono pe ba kuku mi o tie mu se isi ade na Ghana waterfall eni ye ayi yo ba me na sene ntie ene ne mra ye ba ya ne mpanyifo bedi ho nkomo wae na asma ya kuzia mesome dasi nyenya nsuo hu ba bi ekosa nsuo mpona nyanya bianom ye de bi agyan ya na Ghana water ya na mo ye sa ade na sa ade na mo ye ne ntimase ade no so kwa mo ba ya mo betuma mo nka nkyere me hu ansa mo fi twa to pipe 5 days ni na mo se nkosa nsuo we ene sa na mo ye de no nko obi afia nko to bula na mo fa yisisuzu polytank ne yisisuzu mai na ye mo kire ye pa aya no kra no ko madam fudu obu akọ mo nyina ya to mo pipe 5 days ni nyenya nsuo fa na ekosa nsuo nsuo na bi na baby se da me di kan no obeko obi afia ebula no ya tutututu obi abesa wa besa ni nsuo nti omo obi bi omo nyemfa onye sa se de emiri e kan besa se bucket ya ba Ghana water broni krom aya do broni krom na me ni water for kwa mo ne nam so wa ha no enso ani se ye demoka de ya na ma becha ya yinim se ye demoka na ma ba betu ya pipe but ye Jesus sika na se ye tena se na 5 days 6 days na enya nsuo ya so ye ntu nsuo and now go be a fear the lights and the chinsuo nti wo kwa wono ma kwan se me ma no so electricity no ma ne ono so mboka ti ye te ase e bedi di se e benu so se e be yeden yenya nsuo nti na me anim ne se de water so for ni edi no omo ne ye ni ni ye kra broni kro da bia mo tai decide no eyeye omo ye ewo nsuo sem ho ye se ye bre pa ye bre one two so na matum na se ya tum ye de bia ye de yi ni bia ka ho percentage ni bia ka ho ewo na aye na agesti ye but nsuo e benum so amo maye ena na ye cha water be ne sa de aye den eno tina illegal doors no wi ase ne se mu ni mu a sa ne ma na mo ye no ye metua sika amma ye ntua se mo ma nsuo nti nipa no ye illegal no waye ye suban ya ye dan ne de wo ye nyuma mu no nsuo no na sefo no ene na manipa ebokọ no nsuo nti sa de ne srem mo wena mo jana broni ko mo wena mo ma ye nsuo no kure Ghana water for ade o mu ye ka se ni je ho anye eboa nsuo de obetuma no wa ma announcement no obi ehu so adum bi no be se bi aguma no se bi agu wo mo fiti ya ma tun so be na wachi ni se nye nsuo enyare nye bi kra na ye de anu ajan je se ekoto pure water ansa na ye de be ba be no ajan a ni asa nu bia ya nu bi ade ti na mo ye sa water base duru so na mo bia me kana ma bana mo ba be jiji water base ti si ya tum na wachi asa na wachi ye ni anya mo tin fi so de na wo ho na mo de balance na mo de be ba na chasa ano no awomafo awomo ewo broni krom abrepo esofia ebuakwa ani nkronkro ahodo atwa ho ahia no ane yete sa wo mobuafo na bi mo ka se wei ka ho bi na madodo no aye illegal connection no de wo ya de aposifo bechew sanse etia Ghana mra se wo be illegal connection ewo mayimu na asemi nti ya kwa no so na ye ne opanyipa yo kasa de ma Ghana Water Company wo mo nkwabata ewo santemantam yiwere Beneza padina akwakodi enkomo panyika se ma joy na maso ya boko de asadan kanyame wadi aba opunu numre yi a ehawa ye so sa tie ni ebedama ne nyina no yese wo manfo binum a won mote abrepo broni krom esofia ebuakwa ene adakwa amene de kaka ho no wo ma no damu a won musuo ne nyina no yese bese na wotwe ene nakakra ne wo munya nsuo wo se se wota ne dwade ye wodo ma Ghana Water abepie mo anim eye mo anim sam na ho na motu a moto yese yi I the man said that I'm in Chasso, I for me a cheap for. I think men so and I can't muna a bam, Massachusetts BBC, NSC, in Campana, and some main or district, no, I'm a new desire. No more other Cobase, a challenge and a production challenge, make up production. A treatment plant, constant power supply.
no work attack an opera in Dano. The it's at Barricatia. The major point in that it's about to say it becomes very difficult. And some fear intermittent, a fox now back, a corner back. Is so precious. You didn't young men should not question. And it's a backana. Almost plan to no credit. It's not your problem. Na Sunny, I walk on with your Sunny and no man for no Barbara Pow. Whatever ma, Aquaba is say, you know. And 1 or more 20 years, say, one and penny for Babby won't come more. Sunny Abaya, almost so bad Buamo, Amamosuma Madesiana. Your ocean ECD, a sector company. And to be near Menoka, almost supposed to be islands, supposed to be. We almost almost so really power after but more channels said they are also doing upgrade of the system. I said, yeah, and when they do way about my Legina, so at the chopper, I'm affected community. Yeah, you may be idea and they say, yeah, Ben Yan Sukoden, Eddie Abakum, I teach more BBR or Secretary. Not since we are daily aggregate. Near the case, you can avoid your map aside way. You may be anywhere, Ghana, what I in China, I said, I was saying, you know, dear, yes, so let's so a Cobasina or how but I'm not. And then my inconvenience, I can't ever. Yes, you say you do to me, I resolve this as soon as possible. Okay. As soon as possible, I bet we not be Bissassa. More yen say. Sebi amudi nshuo good kamu na mudi anantia ma adehye ma baba soso bia na dia oni an wo so ba ku bi no atwi aka eno betimi aye possible dia ma wo sansa ye ka say ebi mo kire se BC fo kora na wo mo sampotam ho no eduro no pa wo mo sori ya wo mo nware wo mo mbedware ne nso a sachet water no ode ahoro na moto mu no ko kire se nshuo no aye how ka se dia ma wo mo wada wo ma sa dia no betimi aye possible sam betumi di nshuo akokom sam ye na na. Say, you can't say the issue from Yaya. The question is, we should ban the because insurance agent can get treaty and a year from the car. So now you and in Ankania. Right from the year trees, you know, at the aqua plant, so at the aqua system were treating. And now you be in Ankania. It is a year to me and Sonny in Suswa, and to me, and near to me and stores are completed. Featured water now. We back as a so then I had a commodity. So near so yeah, bomb modern is a say the animal from the they are also doing what they can do to energize the system. And then as you say, now you need that so there it to me AKOYEWAAH now you assume asantamanye. Na akwa ba ne say you know na wo problem ba akoye se ko ba ne say nsuo no e makora no a empembi no ana do some of the water be na banso a be no de agina na gina enteso bi ama enti akoba ne sey ye no eno mo betumi aye ho bibi e de ama wo mo tete wono ana san se ye ke ye hu se na na se china ena nsuo ne betumi aba enam dum so nti mami sanwa adia ba kwa let's say wa she for the team for the share enye gadodo a ogu ena ye de calculate bi no ma no more against you where you should ever be so cycle. In German, and then fit. In German, it's the last month, and I have a baby meter. So you didn't know that month. I have from faith to faith, and then my daily cycle. If you didn't have so many faith to faith, it's so 10 about Obiwa Asia, Bosumini Minane, obeying to but then you pay you soup in 22 about Ote, you say the Bosumini Minano, Eba now what you and found in our you never, but in so do our own here. Given the 1 hour war a year, polytank, you see back a couple polytank. What I feel if you won't know when you. Enti na dele ameka temenya asina ya ameka ama ye enko ye bita ho
the Busumi Musha, only the old Sabeka, but you don't say consumption and now you care about them. And you say, Busumi will move you. The government from faith to faith, one move here. They will be back. But when you say man's total, and you're zero because you still unfamiliar. But it's only the area. Now, what you do? The one thing now, the package is there. No bullshit. It's not bullshit. It's so no bullshit. And no where the bed bro. Missy, I'm not Kata. Let's meet you at the Boston media by 26. Because every time we come to meet our project, and consumption was my within no one of the it was at least 10 days and I mean a region of 1 point. Another point, you use some machine fire. As one or some fight to see to another muscle. About that, it's going to go for days. Now you can't a boy. And that don't do it. I remember you do it. I was no Wabaruma yake Nina na sa twa be wiemu a yantumi nkasa ECG sabio warmon fom so se dum so abanti no na ye gya no tra sa no nti Ghana water ensuo yensa enka yada so agina mu se enani kinan da be ne nsuo baba enani kinan de amodi nyina ezina se ye main factor no very stable what is how one thing na ya do ho no ye ni excuse bi ata ye do adina enti se ma ho keka no na ye pese ye hwe kire se kwaba no se nsuo no twa ko be 2 weeks dia ebe ha o manfo chichiru no wo mo de ye nuane ene wo mo sori anopa se wo mu dware akọ wo mu nyuma so enti ye pese ye hu se ma ho keka no anyambi ya mo ne ECG fo di nkomo no enkran hye wom se ebetumi aba ama mo so matumi a supplier na enkran me patwa enkran hye wom e ba me ka even at anope okay omo wo owabia omo so sa ebosu bi omo no kan ho na bi o ha o mo bo mo modern yes ya bi so sai omo nwi na yes yen kan to be good and smart yo ye jawa mo kokora wasam tiawa wo ba kan dia kire wo manfo no ye sei titiru ne yanom a eduru ensuo ho nsansam a sabi oni yadwunu ye kesene ne na ebi mokora mpo dwene sei illegal connection se mpo se ba ne sei a wo mbe ye bie no afutu wo be na adeba ma wonom so ma men sandawa na men patio pa ma won wa e ba sei a ye na ye ho ka no se dia me ka sa men so me ka ho bi e dia me che me tia me kom ba e kese en lighthouse ye ni namkania nchi ye ni aduma that means the men so as atama from the community issue if you hand by you na sofa and you do ma say bani say ya ye share na no be ka say e ba say no be ye illegal no na akoye say oye mambo because the ka say o ma mi ndi for talk na je uyo bi a unje enye wa bayo Ghana water issue ta ho nyan ka o aye ni aduma but for how bad okay na yesum when ya na no yiti gi for ka say same address almost in a year munti na ko ba so nti na o say yetumi ebabom na how bad you anya betumi asuso na ko ba ya ye be illegal ni we no ye ya nti ya gi o ni o man bi say ebeba when na yentumi ensom Yara Ebeneza Padina Yadase, ano brano wadaji ya unchechire mu sonko a wode ama sompatifo. Awusiani ana kasa ye panyipa ya wo Asantema Ntemu a wakasa edema wonomo efa no Ghana Water Company Limited wonomo ensensemu Yara Ebeneza Padina ane yete ne nka no nchemu no de wode ama ye pa enna wakoto wasere so wabesra da wo mo ma ya adwene se wo be illegal connection no eno de enye solution ne kora eno no anya de ye beboa wo se ebetumi asi de wo pe no ano kwan na momuo ne koba na se wo mo hu a emra ne ne ubedie na wo koto wasere de hye se ne ne kine ya kora no wo mo ne ECG empanyimfo adi nkomo
ya omugusu ada etu na mo se ne be ya wo monfo ye wa brepo esofia ebua kwabro ni krom enne mfafra mu nyina no mo benya nsuo na afi motimi de adware nti se biom brothers a enye wo mo boa payokra sasa wo hawo ti se yi mo betumi afem hot bite kase bo anabusua wutie no time aba mesha malaria fever drew wonu mu ato wuntumi ni di waposo ya koba no sa no ya na hadwene wo mu malaria etaache wo mu bedi adanse se malaria ba wo so a ma wo dane akora sanse ewuhuro ba wo ho kyereo wa akora na akora no owedie mu no tenka se ewuhuro de wo sa tenka sa wado nti aka bom ena ne wodi asie aya time heba me hya na wo hia kono koto bi nanonom pharmaceutical shops ahodo mo herbal shops ahodo mo kwa wo so per time heba me hya malaria fever dro no wo kwa wonsa ebeka bi bibia ne afrey 0244 417 669 0244 417 669 and mpanyufo eni nkomo do the two ye twiri ye se anopa ye ba twiri nanumre eye Pepsodent cavity fighter toothpaste ano ne ye kanfo de ama won Pepsodent de woni ye hwamo da na woni hwamo nso da sanse wo mo ba ya che de omutimo ano mutimo obotantim wose nsuo to apetampe awia bon so saa ne dwumadi a wodi en free tenten ne won sesa ne nsa no da eye Pepsodent o kono ko pebeto wate wo twiri wo se anopa no a eduro no na wadidi bibia awie no na watwiri de aka ho wose do the two na baby biada ya yeton Pepsodent no wo kwa wonsa ebeka bi medimafo aba center ne doctor say what the time eto yade no so de ama wono na dem rana na ya na de o enti wono obia to nchia a wodi no eya medimafo aba center ane jase wono no to nchia enya sam ketoma Dr. Time da so asam na American sa no was stroke na sisi yade waposo esichire yade prostate issue hypertension mojabro so kidney wo bedi ayamidimafo herbal center Dr. Time da so was kwa akra o pokya se mayura kumase wo bua kwa gogo na government school di nhwani mu bibia ne afra no 0244 77 4282 0244774282 now na Dr. Time da so any enkomo we so ne yegina ye dan ye hotel ye ba kase ye bono wankasa ebeto so Hot bite kasia no nensoso ofaye tosumienu no ena yede eto aso de amamo e wo SOMPA 106.5 FM akrabre kona no asante mantemo techima ene nkwa don kranza afe do masunya ne takwata krade ene eye emiamia dodo na so no SOMPA fidie ne fidie ahodo na so eje eto e man Facebook no yede mu live e wo ho eye SOMPA 106.5 FM akrana se SOMPA FM Live www.sompaonline.com ehonso betimi afa wana ensemi watie bi na eni mu nsem ya ebedin tintimai hot bite kase ya wafaye toso mienu no eni se ye kase ya no esubua ye no ewo asante achem 20 Ghana cedis nti oyonko wa wona yonko sekan ama ye kase wati ya no Amanibo yensa kane se eja to fitting shops bimu ewo kumase namso ama motorcycles ahodo ne yehyen bi omanfo containers ni nyina asei Medical Laboratory Professionals Workers Union wamo adekrata apie jase wonmo atiatua na atuate no edi ntia enkra pupuni mantama senum sofo ya wono etua no chese ranza site ye no ewo sakumo no yade a structures ahodo bi wo hwan self atase wode akwakosi wo nanso ebe ne de watu ho anamon a yade mu nsem eba bedan mu ewo sa ensem kronoa emu forestry commission atnaye wo mo se wo mo de nhihya ahodo ogu akwan mu se de be ya wo betimi ayere bambo mu pa ne tichuru ewo ramza site ahodo ni mu sanso ana ebe konsem foforo mu na yatese wasofo ye wo shoma ga na homasu hu nsem so ade atodwa wo se aban no wose gina yeye papa se ne ebe ya Presbyterian Senior High wonom atena ye no ebe ya krabahwe na fe wonom si school atan ahodo a ebe bo adesua waja bawe adehia ye wo wonom atente su kokko de akyempanyimfo ni nyina no eye enkwada apomuden eje bia wo kire se esi ho nanso enye adwuma ho Ghana Catholic Bishops Conference womo akasa de atia
Nano Carnival Kingdom Festival bia ekoso na enema bia sabe wo mo kire so wo manfo kwa ye e wo sa fashion ase no ne ntweye ebeka wem ho ye bekọ China mamu eno so awmetesem ya esi wo honom no ya ba kofa ediabram ya tese factory baako eja tomo manipa besaduo no baako wonom ahyedworo be wei ne nsema hodo pi no a ena no mre ya boaboa no a ye de eba besomo AKOSUA AGYEIWAA KODIE boaten ene medi mene OHENEYERE mame ekuya YEBOAAH esiama bronya abrewatia enafe ADWOAAH ASARE afe semno ni mu brodon cha no ye hwe ne entoto ne stre ene abasa emfa emamo ye hwe semno se a na ye hwase e wo asante achem kroya ye fro se esubuara hosem ya esiwo ya ma ne tofo ya wotonkra e wo asante mantem bo obedu na dawroma wode emma ne ye no ene se enante kwa mienu bi e ya de a wonom eye ayonkofo na ba kwa ye kase ye kane se ye befre no kwadwo Richmond wenya mfinhia no aduonu enso watopia afa gyan wono ankasa ne yonko bremo ya wone no ekoba wone ne edi nakra na 20 Ghana cedis watches wo share ne bo se wode bema no wanfa maninte no abrantia no atwese kan awo ono ankasa na danfo na ye kase no wati na nanom e wonse do akwadwo Richmond ye kase wono soso adwane ne nemu America ensemi hunte no wono manyafo akwabena ofori ono ene ye committee chairman ya wono e wa subo hobo bedu ene ne nkomo twetwe ensemi sano sane esi kwaye no ye nkone ye kotie bimra prayer for the subo na sase na eye eda kwasieda no anumre about 5 o'clock 5:30 mo me driver ni baako a ono so in committee in na ji taxi go subo ho na wa load wo ko referendum subo na o redam ko no te se o bia tiam na wa mo me mewu nti wase na ye mo hye no ama wo ko ni ngaka na ogina na se de we ni babra boli di sa ebia woni mu edi mu so abiri bi tirama emu kakra so ngakara it will see from our call and I said I don't know that we just cram no he we na fo emunya ebusia we apawana na se video no anu ode papa wo hwe abrantie no a woda ho ya efra ne se Elvis a watin yanom e wonse do no a kyese ne nsanifa no krampo no wa hwani ten e wo na basa e ho no ese na batwa ho no pepepe no watwa ena ate enam no kase ni nyina twa enti aka nam no kakra bi ena ewa akira asomo ya wase twitwa no femframa ya kasai wati na nanom ewo ensie do apolisifo ya wonom ewo empotam wose woni abrese krodom wo pe abrantie kwadwo Richmond ekira kwan na obi a obehuni bia no wonom emwase be ya mro nanim no wo betimi ede no akwakogina ho Yedasua ejina santemantam no emu na rehosam abeto dwane se eja atwia fa fitting shops ahoduo bi mu ewo mempasem eno eyempotamu bi a ewo aswase ene ne mpatamu ya ye kasa dio omanfo motorcycles ahoduo beye oha ene akire asen beye edu omanfo containers beye dunum ne akire ni nyina dworobe momra Facebook sesi SOMPA 106.5 FM Accra na enkomo ya yedie mepacho video no ne da ho no mu a etwegu no enya asem keto makora na wo mu ekire mu sesi kampem ne japade a ahye ne de ye kase ye ka de ebeche na adwumayefo beburu aduasa ene wo mu ye wo mankasa wo nsa no adwuma bodwabodwafo yi obi ya dodo na wo ho akwakokama wo so wo sore anopa eho no wo kokoton bibi kakra na wo ne wo mabusuafo anya bi edi sesi ye hwashi de na akwakoye den pa ede ama wo monti wo mo ka kira ban se emuabi wo hono a wo mo fa meso wo masena nkwankura bi wo mo nsam nso wo mo me wo mo na sisi ade asetena ne emu ye den na master kodwo anasa master kodwo wono nso eye artisan wono nso shop eka wo mo a wo shops no ehye ye no ehu wone yamane boni ba wa beidu edi nkomo wo kire mu se bepmene wo mo hye dan hunu ade kopoti ye kofa ejahye ne ba ye enkyiremu a wode ma yen eni cars no yi befia cars no almost befia but the one was almost there 10 cars so far no spares shops kakaka kila for what happens no land so senior
ship ya ma to santi no bia ntimi anya yo bia chena de we say fi yan cost no pad ni nhu che be fast so mo bi o ho a so mbet ma bo ya today because among for cars we bibia factory so the fruits in us enti wɔn a wɔn ho kan yɛ ɛwɔ egyahyehyɛ na ɛtɔ mempasɛm ɛne ne mpɔtamu no master Kojo wɔn nso ɛka wɔn a wɔn ɛho kɔka adwa mu no ebie ne nkyerɛ mu a wɔde ma aba wa beidu ɛna yɛkɔtie abosaya kɔ ansɛm foforɔ mu Medical Laboratory Professional Workers Union wamo ayempanyimfo a wokɔ ayaresabea wodo a wɔn hwɛ sɛ wo Johnson wa jana wo ntasuo ye be mu hyehyɛmu fekɔ na yadane ya kyerɛ dia ma doctor na fei yade ye wo mu no wa kyerɛkyerɛ mu ade akyerɛ na sɛ kuo yi na ye ka wɔn ho asɛm wɔn atwerɛ krata ade aba sɛ empanyimfo a wɔn na hwɛ apɛdie ho nsɛm so National Labour Commission wɔn ntiai na ɛnto aso ya ɛhwɛ ɔmɛ yapom de mu nsɛm so Ministry of Health ewie kyerɛ Ghana man panyin asonte sɛ wɔn mate atwea wɔn kɔda na wɔnya de a wɔn bɛyɛ adwuma biem ne nyina ne yɛ sɛ agya yɛ biribi wɔn to wɔn baa bi nkaa bi nhyɛmu kwaleboa ban yɛ resabea panyin paa yɛ wɔn no laboratory service wɔda no ɛwɔ hɔ nom no aba bɛda dwa sɛ yɛyi nadi ɛde afiri hɔ kyɛ sɛ yɛagye ne dibra no de afiri ne nsɛm wɔabera ntiaseɛ bi ya animuo na saa dibra no a wɔn magye de afiri panyin paa ne nsɛm wɔ no ɛna ama wɔn matwerɛ krataa de aba kyerɛ sɛ ɛyɛ ntiaseɛ pam a wɔn ne asoɛyɛ no kɔɔyɛ ɛna wɔn mote aseɛ yɛ sɛ wɔn kora no kɔmba abɛte atwea ɛwɔ aban no so eni sɛ aban no tumi yɛ gyinaeɛ na wɔyi panyin paa de ama wɔn sɛ wɔn mra medi wɔn manimu a ɛna na atweateɛ no wɔn mogyae na wɔn mo kyerɛ sɛ February bosom yɛnda na tɔso mmiɛnsa ɛwɔ afi mu ɛna wɔn ne aban no kɔsi gyinaeɛ a wɔn yɛ sɛ wɔn mo strike a wɔn mo ba bɛkɔ no wɔn matwe ɛde asensan ne nyina yɛ sɛ wɔn nyɛ ɔpanyin a wɔsɛ fata no mo ankasa agye atum so ɔpanyin paa no sɛ bimpraduasa wɔsɛ fata sɛ de bere no sɛ ne nsa bɛtumi aka ɛwɔ kwaleboa ban yɛ resabea enti wɔn mo gye tumu a ɛnam so ma ɔpanyin paa ba bɛyɛ adwuma afei wɔn nim de ɛkɔyɛ de wɔn yɛ ne sɛ kwaleboa ban yɛ resabea no Director of Medical Affairs and a Director of Human Resources Management. One more quaquatana sia carbom, ya one more chess a do before a baba besha 90 or penny no laboratory services one more you know idea through them away. Ehinene ene ne yantiase ye de anuama nyina begu fom ne atente so kokko de akere mpanyimfa moma hu se koba no se nane kire ya ye ni wono mo anya de obi betumi abehwe se bimpraduasa ne ntasuo mu ne mfifire mu anase mpo na gyanan mu ama na yeye enti won mate atwea ewo aban ne so ye kasai wo mo de ato Ghana aban anim sa ade ba akopɛ na betumi ama won mo aba asanso abɛyɛ adwuma ne nyina ne ye se opanyimpa no no wo no mo a na wo ye adwuma de ma wo mo ɛda wo mo lab ho nyina no no yɛbɛsan so ɛdena bɛbiem anya saa no mkɔfo befoforo biya de ne ba ɛnya de a wɔn bɛtena se na wɔn mo ayɛ nhwɛhan ama no ayɛ adwuma ɛnam so nti no wɔn mo atwerɛkrata ɛde akɔkɔma aban mu mpanyinfoɔ sɛ wɔn mo hwɛ ne mu kwan sɛ na ne kyina yɛda bɛyɛ adwuma anya saa de akɔse sɛ wɔn bɛte ahwɛ ne nka no ɛnya de a wɔn so ɛbɛkɔ adwuma yɛtoa ensɛm no so ana ɛnɛ yɛ kasa ya no empanyimfo ya wonum Eda Forestry Commission metwe bedwako ya yankase enkoye brento ho nsɛm ɛda wonum abem wonum atokese any Greater Accra Regional Security Council metwe mantami enkrahase no mpanyimfo ya wonum so bambo agina tukuo no wonum ɛna ɛda no ɛna afi so tema West Municipal Assembly no na anamotuo bi ya wonum etuo aye operation bi ɛde enedam no enya sebketo wonum ɛkyerɛse de gyawane ɛde aso ɛnɛ sɛnia so bro kyerɛse adɔso ewo Ghana adehye ne binom entam no eya na ano eya ye de ne saa no nti no wonom edo mani akyeremu ewo eye Ramza site ahodoɔ ya eno ewo sakomo no ɛna afi so nkrampoponi mantam ase nom nene wonom ekodu sakomo no de no wonom edwiri edema ahodoɔ sɛ ya dan ene eduadan ahodoɔ ya ekwan eni hu sɛ wonom si ne wo hɔ na so mabobɔ wo ne nyina no wadwiri ne nyina ede egu fam na Ramza site ya ye ka abusua sɛ wonimu a eno akwa ya san eya asase yantam ya na ensuo etata so na to da bi na nipa bi ekotena saa bia ye ho a
na wonom sisi adan na so obo structures bi e de sisi so sa no a ensuo to a etimi nam so ema ensu yiri eba ne sa yoso nti se be ya wonom entena wo ema enfofo ena no wo kwaye na se de be yon betimi aboban na sa ne mani nyina ne bin sinte no ena wonom etimi eto na mo we sei enkrampopuni matama no soafo ma Melinda okru bra wone ensentwerefo ekasa ewa na moto ne dwumedie ya woto no yenkonkotie kokobo ya wode ema asobrachefo ya wasai ede emransem bi ka wo se patapa pieto we no empepi na emra ena ya na yede ero. The next time we'll be here is about monitoring, and so we're putting a lot of measures in place to make sure that this time around, I mean, like you said, it's so much capital intensive. I mean, the cost involved in this only exercise, you don't have an idea. Just after the demolition, we have to take care of the debris, we have to bring the place and get its natural state back. And so it's not an easy thing. So sometimes, like I said, people must face the law and be responsible for whatever they've done. And so this time around, we've tasked the assemblies. And trust me, any assembly in His Excellency, the nation's border era, will not give any illegal permits. I'm penny one share na permit na se akwanya enfamra kwan so no one fa emma obi se baby a any kwan se yesi dan ana se ye empuntudwuma bi wo ho no wonom ebeye nti obi di aban edin ba se wono na ama omo kwan so meye bibi wo ho a monsi no ehu won behwe na emra no baby a esefata no wonom edi ato edi amasa enkrofo Melinda okro no ene enkrampumpu ni mantamase nom esoafo na no disem ene twagoye na saa dwumadie ya wo mu kodi ye e wo Ramza site ahodo no sede Oheneyere editu dwa no Forestry Commission atran na wo mu mpanifo nso eka ho e na wo mu ekoye na wo mu de atu dwa se efri ne dai ede ko ye 24-hour surveillance system bi ni wo mu e ba behwe na kire se bambo ne de afen wo mba yiri mu dankran e wo saa Ramza site honom na operations manager ya wo da stakeholder collaboration atran ye no ano ye Yera Joseph Binlila wono na dia to dwa se wo mo saa niema we se de be ya eto da kura asase ne nkrofo bitimi kwaje boso na wo mo de wo mo ankasa apɛ akwakosisi wo mo da akobobom mpata ne niema bi etete saa akwakotena ho enti se si ade Forestry Commission wo mo so asore pa wo mo de wo mo ho age saa dwumadie emu. Yes, we are putting in place quite a number of mechanisms. Maybe I wouldn't want to disclose all of them now, but then after this demolition exercise, you're going to see a new supplement. We are putting in place mechanisms that will ensure that we have 24/7-hour surveillance. Okay, so who dare you come close? Okay, so it's one of the things we are putting in place. And there are quite a lot of things that the Forestry Commission this time around, as I said, the next time you see us here, maybe it's not going to be an exercise as we're doing today. It's going to be, monitoring to see whether the political processes are ongoing. And I mean, we are bent on changing the tide of things. So basically, yes. We penyina wada operations anantotoye ano was stakeholder collaboration at naye Emma Forestry Commission Ora Joseph Binlila. I was sorry at war and some no aso and some trophy shamudia biakoso our poye mantamo and pennyfoya pampamo semda one mapemu our one and some trophy akasaya trust and you might be coso our poye mantamo no quasimni one more and your socra and come yes and anama him forbid them run wash one samoa a dear wasenka a mabotoyemu about one some jay jumano and yasa and echo a bew on more one casaqua francophobia one more abo mosa for hennessy one more shaba so e be wie na fei bambo mu nsem no e ya doto apena de ntokwa mentime wase ana aba won mu a enya de a won betena se amana ya adwuma kora na ebran samtrofo nhie mudie no ekoso no Eastern Regional Security Liaison Officer Ora Francis Anodon Prewo no ene ne samtrofo ekasa ya wachoche nsemu se free na de kwanya de won betena se amasa de no akoso bio. Respectfully, we have watched them. We have had a lot of discussions with Nananu. We have respected them enough. And if Nananu will not respect the security, if Nananu at this point in time will not even respect orders of the court, where a court gives an order
And the chief will say, me, I'm bigger than the constitution of this country, and therefore I will not respect it. Because of security implications, they defy it with impunity. And this is even draining the coffers of the nation. Na na kwakwamu no opanyipa ne baba tuja akyeremu se efrena de komba mo mani ada ho pa sasama nsama wasama ne tamfo nsuo ne woni a womba kyewo sa wo bo ho safo hene wo honom sasa bi wo ye security officer wa bra wonya bie no emra no enu bedi. National security, there's nobody who will tell you I'm national security who wears a uniform. National security will not go and put on a fake police uniform. National security, a genuine national security officer will not go and put on a fake immigration uniform. A genuine national security officer will not go and put on a fake military uniform. And they are all over the place. And our investigation and intelligence tells us that most of these people are brought into the region by some of our chiefs. Have the guts to go and bring these guys, arm them, and it's even criminal. Naja Sano no Abusua Wari Area Eastern Regional Security Liaison Officer Oro Francis Ano Dompre. Afeyen Ramwen ewo wejabawe abato empesua so na adehye ya wonom ewo kronim no wonom atietua atenteso kokko ati won ho egumonten so ede akere aban ene emu empanyifo wonom ekere sempepi na no sawo yam yoya na wonfe wo se anya agyeagye emunyamunyamoa sabi obi enhu de eha wo na bibia akoka papa nso ampepi na no eya na enye grede ni nyina ne se wonom ati ayasabia kese we otramodin wapa ya wonom ede ehwe enkwada bibia wom enfidie gum nanso wo kyerese bese mfie mienu ne edan no adane nsamampom enesi wo ena eni dwuma wa abra ho hiehia kese enso eto wonom wa abra wo ma enho edodo wonom a wonya baabi enfa wonom enkwaje ayahwe ene kwa hosa ne sayo sunte no ene wonom eye demonstration no etrere ensam dodo na no ede go practice so mo kyerese wojabewe wonom deserve eye good health care na ese apobode mapanso no adehye no wonom ese fatabi no delays wonom etrere bi ekoye se enya de wo sentwentwase biada etimi eba and no excuse anu ye biada ne ho ampanyimfo so no ese fata se wodema wonom esanse wonom ho ade kodie ntia mfie mienu mosia ya sabia ede esi ho samode ba behwe enkwada bibia wo mu na afei enya adwuma no ne sayo sonte ne wonom aka ede akere aban no se wonhwe entu anamon ene mpanyimfo nya saade a sei ena wonom seto aso. I'm choosing my words very, very careful. But in honor of the 200 years of the Eriabusia yeshese yensa ebeka anodisem no ankasa we say aye yerabako a yefra na eye Kwame Asante ena wakasa ye edema adehye ne ya ebi nso ede wonom ede efo aso. I ontiasia esanse epanyifo die nti ene beba mosi ayasabia kama ede ama enkwada we eye fully furnished children's specialist hospital na wonom ese adane eyasamampom esiwa ade nkura ene empan ena agyeho afa no adehye ne sempanyifo entu ho anamon na yadegya wane ye dia so a wode wani kiremu ewo mpesua no so a no hyebedwane ya wo gyinemu ewo no hyebedwam edima adehye ya wonom ewo ho atwempuntuo ede abesua wonom aboboa no eye onmonyafo Jerry Ahmed Shaib
wɔn nso agye nsɛm no nyina da na wɔka wɔn akoma ɛto wɔn ɛyɛm sɛ wɔn nso ɛntwɛ wɔpɛ nsɛm a wɔde abɛto wɔn anim no wɔn agyina so pɛm na ɛnni kyɛ bi ayasabea no bɛyɛ adwuma ama ahohiahia yɛ wɔn ɛnam mu no ɛnni kyɛ bi ne nyina da ɛtumi akɔ awie wei ɛne nsɛm kakra yɛ a wɔgya bɛwɔ adehyeɛ no wɔn ɛde ba yɛ a wɔn no ɔhyɛ badwani so no ɛde ano yie pa ɛde aba abɛpɛ so. Wo ensemfofo emuno Ghana Catholic Bishops Conference na chese asofo empenifo ekukudam womu eku no womu akasa edi etia na nsemu entemu dwumadie bi a ekoso a wei eya fasha no mato ne din Carnival Kingdom Festival na saa Carnival Kingdom Festival nkranhe ya no womu ye no Labadi Beach ho ba bia ne be last week 23rd na etuom be 5 days womu di gina mu pa na nya asem kuma akora abusua bra Facebook wedi ano osio enye easy na wohwe dwumadie na womo eye be nafuanum na dana womo kramase no na mai wane mrantie sebe wohwe entade sefun womo de course a program na se anenye wobo horoma sebe wo sha atade nso ase won sha atade ne mpokua ne baabi kyese na gugu wo kyese nipa koro ne ne sebe no wodade gya koro na mfaso wo so eno eye conference echire mu ese sebe o mai mu ye wo mra wa ha enna ye wo bibi efe no Criminal Offences Act wontimi sebe ya wontimi nsore keke ensha atade bia ebetimi ato obi sintidua ana ebeda wadagya edi wabra wode saa dressing kro no ene nam emonten so Ghana mra etia nso nkrofo bebre wo mu nim se mra bi wo krom ha no mokra no a ete saa na wom se yom wo pi se dwumadie na ekoso saa Carnival no police fo kwase bi wom koje ban ewase ya na saa float na nkrofo ne nam street no so a wom kwa up and down no na police fo de akire enti na chese Ghana ha ne mra na ye ka ho asem ne no ewe he hwan na enforce mra na eye bambofo no na eye na sa wo mo akasa di akire bi no wo mo hwe no wo mo sresere twi feelings famu a na eno ne ye koya na ye baye enti wo mo asema wo mo ka won krata ya wo mo de baye tiawa ene se wo mo pese ye se da eti ekuo bi no wo mo ye independent investigations enhwehwemu soronko wo saa Carnival na ekoso no de etoso biem eye ade bi etimi se ensrahwe ne niam bi ete saa de etimi de ahoho bakurum na emom saa we bi no de enya de a wo mbesoso so kora wo Ghana ha enti no nhwehwemu no ekoso nso no na ye hwe womo sanction se saa festival no enkoso because womo koje permission womo ankoje permission kenya de a police fo be kwakodi akire akwakoje ban enti womo sanction se saa festival na enkoso no womo so esese ye de womo ka nhwehwemu no ho na obi wo ho no esese ye twe na so ene ye de obi be scapegoat se de be ya da ma bi ni ma bi atiti se no nyina wo hye o mai ye culture ya mamre ne ya mane se de sifate ne ma bi se de enkan ho enti Ghana Catholic Bishops Conference womo edinkrate ya ba womo esre sempenifo enhye na saa niema we ye kwanim no ebi ensansi biem afewie ko ngomasiamu nsemu asofo ye ohwe Ghana ngomasiamu nsem so yo no nyamfo Haruna Idrisu ene obana ko Presbyterian Senior High eye presec ekohwe sane adesuafo no womo nkasa adesuamu esitiewi ekire no wakokохwe eye facility bi a wono AC ediama adesuafo no ebefa nipa besempim num 5000 eye assembly hall na ebre okokodru ye no ene wo ba bekire se sad media sonko a Ghana ban enam get fund so eye ediaboa womo no wo kire se ebesom womo buye papa na wono mo hwe ne mu kwan se ento ankopem 2027 ene 2028 die na ban no atenensa ade afiri ho a eno no wo mu betumi akomu akosua de na afei we se ba na se wo mu kwakoye asori ana wo mu ko nhyiamude bia na bibia tesa no a wo metumi akomu amom ho tumi ato wonom ebra yera Haruna Idrisu woni aresuafo no ekasa no ne nsam kae no ebini I'm choosing my words very, very careful. But in honor of the 200 years of the Presbyterian Church and 90 years of the school, the government of Ghana through the GET Fund between 2027 and 2028 will provide POSEC with a
5,000-seater assembly hall, a 2-story boys dormitory, a 2-12-unit classroom block, and a 2-12-seater facility in honor of your 200 million celebration. We will do that. We will do that as part of President Mohammed's vision for the education sector and to reciprocate the kind gesture of Dr. Ernest Ofoe. Na anwachi no headmaster ya wada school no ano ora David Ojija anso wa akasai ekire mu se suapon no anasa school no ntoaso school no wo mote no afia pema hanko no aduasa nwoche 1938 inti ya chapa na presby asafo no eteye enti eneyi a ankrankra wodo bi so so muo na won ma ya adoe no chese wo bo won ma baso ebo aban no abaso sebepem na school no eda so gina na so. Established in 1938 by the Presbyterian Church is 88 years now this year. The school started with 16 students, but as we speak, we have over 6,000 students in PSEC. And may I say that a few years ago, before the free SHS, PSEC had less than 3,000 students. So over the past few years, enrollment has doubled and even beyond. We have 6,078 students currently. This number comes with serious challenges, stress and pressure on our existing facilities. We are on the transitional calendar because of our numbers, but we are highly determined to transition. We are keeping the pace with Honorable Minister's policy to transition in the next 2 years. I was your warrior headmaster here with no other Presbyterian Senior High, Presec Ano, or David Ojija. Yada soa ejina enwomesua mu ensemu enwomesua akwakoye o mai bia chiri bremo sa ohwehwe mpuntuo ewo basahare kwan so ede amawo man ene omanfo ya wonom etimu dia eni kwan se wi na kwana sa ototo na se ewo ne nkofo ahodo ya kyese wo mu so eje adesua ewo suku ahodo ni mu na eto da bi na se wo bi ehya brabo ase a ne nso hwetwe ya edikan ewo suku mu BC no enso hwetwe ne ene da etoso mienu enkwada ye wo my Ghana na introdo de introda so nyina da ya wonom edu sa tebie mu no wonom ede wo mo eho ahyemu bi na aka ho bi ama empanyifo dodo na nso no atie gumo ede wani kwotwe wisi ya wo hene santamo ede edi akire akoma efutuo ene enkurahye ede akwakoma nkranse be ye ho bo biada entimi enchichiri wonom na wonom ebeyi wonom adwemu fan na wonom etimi atwe sohwe na womo etimi ababonten ewo enkunimdie ekwan so ne sayo so nti wode wani ekiremu ewo atwema emponua mensimu ya no ewo asantemantemu a mensi krache ya wono ewo honmonyafo Ibrahim Ishak wono so ene ne domene wonom eboanan ewo mensi ni mu eye suku ahodo ya kyese no ewo hono aprobo ekoso ewo ho yama ne boni ya wotonkra asantemantembo abedu na wodi akire bi ensam dodo na no ya eye adohobasem ena yewura Ishak wode ema asuafo no na adwomo oda yete edifini rano Juma Ponwa and crowd over 3,000 exams. And I said, you call a product, you call so I am afraid. I assure them crying. I catch them say how much I catch among among exams to know much and now they for and now I'm much from P1 I'll do baby on my way. I catch them say exams and PCC and Pacrono, Etia, and the Omo for Margin kind and Trocoba Chrono near say vigilator and ask for Master for the Chua. Exams now, which don't now. So kusina school and technical high school allow a certificate be a kusin juma in now school now going on faso amaso and you catch later for say almost among ton among maybe ran say and from share idea exams we need to chua brabo and so they say the catch them so among your majumano son among from Martin na juma no from Indian shan kodano mo ko mo di who should atete ni onto mo fa kwa pasoma nkwa fena actual size and so be to be many that can experience one show now not to me actual a pass catch my friend say get how much about you SS call I free TZ I free now so person say usually and give so about the program the baba and so free anu disam ya etwegu ye mensin crutch me church district chief executive ya wono ewo atwemamponua mensin monmonyafo Ibrahim Ishak na ehumosua ne BC ensoswe ya emuno na
Asante Mantema hafo no Southwest Mensi Krache onmunyamfo Abubakar Sadiq no ono so enenam centers ahodo ntitru mankranso enem ya ahodo bi a ebemben na wono de wokọ ya wode na futu ema nkoda ne wieye no ene wosan epe anom de kakra ensuo epe 10,000 Ghana cedis esan de peso ya eno no ekode ama akyerkyerefo ene adesuafo no se womonye na mankranso senior high school emwa bi wo hono ma womfa enye womo na ochire mu senso hwe a womo ekwa akotro iwei eye womo stage womo bre ena aduro enti ehu ne nima bi etete saa ne de womo fanto ba bi kura na wonso a wobetimi enya aggregate 6 no na chese 6 ones no eno so was free scholarship full wo fande ye no senior high school hono mu nyina akopim so be ko university no eno so emwa a wobetimi edi aboa eno no last year, we never share a micro challenge. At the moment, we are a bit more so at least 6 year scholarship to the senior high school. But as last year, I'm more than year, but we did say this year, 5 years. So, this is some or more programs. I feel 1,463, and I train 5 centers, and so far 3 centers here. Higher the reports we are absent in home. We can't show him sending them festival. Much English. We did say or metro now, my passing supervisors I share and I know imagine komo ano omaninsio ti ensio kakana drinks kakana de say bia lunch do ari bia mo lunch ayede edi sabe omobo mo 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 sha wiki na ombawa omunsiu mo madidi mo say as this chief executive so me kana support mo kakra sana baba mo ba ya ene ya yekotie sesie yi eya hafo no Southwest Mensin Krachi onmunyamfo Abubakar Sadiq enwachi Owura Justin Akwesi Gboto ya wono nso eye Mensin no kwantrefo woda humesua ano wono nso ekasa kakra. So far so very good because yesterday was very well. And Krano report on time, and all the officials are also around the day AKOSUA. So far, there hasn't been any incident, and any ATP data on possible. So far, so very good because. Eni ekotie ye eye afano Southwest Mensin no kwantrefo a wo hwe humasua ensem so Owura Justin Kwesi Gboto woni yamane boni Ebenezer Wusu ansa eni di sankomo yi. Oba o magana mu ampempi no ano ya na dodo no wa adwene bi sa eja eto ba bi adum gya adwumako no ene ye wo munyane fro mo kataso ano maduru ho wo mo wa yere duro bi ya wasanka wo mo de kwantam no mo kodum gya no sane ye be ya wo manfo ne ma enhye na so nyade ete sa wo ba bia ene ya kasa panyipa ya kasa de madum gya adwumako no wo mo nkrabata ewo Boase East eye DO3 amosiwa woni yamane boni Ebenezer Wusu ansa twetwe nkomo ekoto asere Ghana fo se edrum bi ya aya ntrane bi o manfo bi no bodum gya adwumako no aya yento yebo sanse wo mo so ye nkrofo ade hye nom wo mo ye nkrofo kunu nom ne nkrofo yere nom enti se jato ba bi a yenka hu se sebi mpredua se ba bi a wo no wo kra ne ba bi eja na to no edrum bi ane mu twekakra enti yenya nto bo ase fama wo mo ne yenya se yesese wo mo no ma ha wo mo ne koba na sa no a aya na edum wo mo jakra se bibi etesa no obetumi etu anamo wo ho nti mpanyinfo tena na kyese na watwe na brother makwaya mayebu na yebi nyina ne se 4th May no adaye twemu International Firefighters Day da we are fanani na yedebo odum jare jumaku abaso wo mo service ani omo kamu brave omo che ebra we nurse ebra asamaba omo hokeka omo de eboa tena esi nyama no kwan ene yi 4th May esi ho nti afi bia mu 4th May na Boase de na shon ko kakra chese yoni AG na akabo na ye bi afundu modi yenu a ye bi ya pono to ho na obi a ba ye mo ba ye na mo abedi ho dance so mo ba ye church mo nyama fire service ye church ye nyama mu a mo ene se na mo hu ye kromi ye church na fi ye botara ye di ejumedi ni se empempi no ya kodum ja na mo boye na mo to mo ba boye kamu where are you DO3 amosi wan ye tenen kan Boase East fa PR na no watch no Owura Cletus Abanga Asirikai were your precious director the Boase East Municipal Madmo wano so kasai
Team say an attack on firefighters and ignorance was they don't know even a demon fire service number. But now with the attack they say about fire service the delay in coming. Delay no so no maybe wrong number now may be fresh. So this awareness about protesters yadima timofono na yadma omuchire kakra this fire safety. Secondly, Omuni CDA they operate. So at times, Omba say, oh, attack no Omaba, we show new tank in the move. The 77, Omuni 2 tank, fire tender, now you show now Omuni apostle. It will never happen that way. So education now, I want to say apostle, the amount before no, I say. I was your way, Nadmo, Operations Director, your war Boise East, Koponimo, and your tenant can you rock letters, Abanga Esrikai. Now, was some Croya, Woya, and Rada, Dumja, Edumeko, no, we are singing at the EDC, what a boom, compo, a share one of Jimmy, dear ya, warrior, or how would do ya, a toda be a one of a shiano, and no ho ensem, and not yet see a simu. And I saw when Remo ever in 15 months and more Jumedia Cronuano, a be a course ever Emma and I'm so one just said to the beer, Nasa a jar a top baby and Nasa to your JBC. Now one F. Woman Mumra, a dish ya Fredum Jaffo, now one eba, said Bay Cropper to the Biombenia Quadia rubber beer at your chum, and Nasa yet no esseno, a yana a dane boachi be 18, a yana near my day the ama one better turning in a more barbedru one. When ye be ama was and penny sanky and yai and one chrono, Uba will not remember for now or no, na bodge say a share na doom judgment quo, ebepa a year, a jano, ediama one, no modi and so go so diama woman, almost say, hey, a dear bed of matcha or quemus and no more to watch almost so, na ye brew one, and no ena yeka said DO2 Porteria, what they a foot to aqua, and the amatimemo forces sunny bino, woman and yinaqua essence, say, and ya dear, it's me a boy one edumedino. Team here say an attack on firefighters and equipment is an attack on public safety. Today, don't clap hands for us for reaching your expectation. Then tomorrow we start doing attacks because we may be either angry. Secondly, so we say don't join forces and fight firefighters. No, join firefighters to save lives and property. Lastly, we say you do not show your cassette. I don't harm firefighter. Don't harm no sick leave for woman. Now don't break fire tender. Don't smash in risky. No, garage bear 2 months. The next time you JBC, who now so we do channel. Kasa na wa when danger will help and our rescue help. Nti na ye want of say it is adina no jai. Na buan ni mu yin deliver yen fan so na nka improve na so green family. If say safety you are we catch you please say development education. Then pin ye ko fu su bi hu bi ba ye ko don kwado na. Won say JC and say ka na enye juane ya ko ko bo na die say we AC no mo ko we fa na say ya. Na so why say ya ka number. Na opinion leaders who to yam pia inside ya eno etwegu ye DO2 Teria ya wono edini juma ewo Asinfo so Municipal Fire Service Division ho ena yetie no na no disem no wosan etoa mu ede ekọ nanim biem na nyina no eye kokobo ya wode ematememfo wose ejawo we no eye wosonfo papa na so kase na ni ebre na wadi wodabo a wanhwe ya wunya baabi emfa ne sayo sunti kwanya ye faso edi eja edi juma anase niema eni akade biada ebetimi edi oja aba no eye no so yenya ahweye ewo ho and say me to pass out localities because who say in a route far yam trouble fight and then ko babre pa dsl on aba some men no we China opinion leadership on strength kwan no yes an ka say first school campus we fresh say ijesia so baba na ije be sin ninja yes an so ka say challenges we all report fire so bo expose be at landmark we say oh you juma no e abedua so ampala ni nyamboa obi nya teku sempo fembra boy paint work na dey na wo paint wo bibia be so me Lord Betchen Iswa Anasa and some ever really say Obaso, Yabajo to the Ebusia near Okasa ye DO2 Teria ya no edini juma ewo Asinfo so Municipal Fire Service Division no Yaman tofo ya no etonkra ewo 15 months mo edema yen Eric Anai ne saso en another Roma enamo ayenso yensa ka bia yada ne ekire ede asomo
Yedasua ejina mfimfim mantam no emo na regional chief imam Sheikh Ahmed Harun Ture Jawara en wode ofre akọ ediamam penifo sesenke beya womunya regional office complex bia eno no ebeye na aboa enkramo community ya ewompotam ho a ankamfaso pi ene betimi abaso ntitru se de beya wombetimi ede abo asomdwie ehu dewuro ewo empotam ho na we no wode na fam yenu aproboko pie mu ewo twifuate mokwa mansi no emu ena Sheikh edisa ensem no ekotu dwa no se esanse wo mu eni de beka se bia eba administration to ya hodo ye fankramo wo mu dwumadie empontuo nkyerɛkyerɛ ene nima bia tetesa na wo mu ni atenaye bia se bia obi wo ha obi kura a wode bɛkɔ ho na wo ma hye aka ho asɛmti no ama empontuo ni nima bia tetesa Muslim communities so offices were hosted in Poma, where say this in Oceano, they are told and I kept Adika Sedimai. Into the same this is the AKOSUA, so you will be and calling. We Sheikh Ahmed Harun Ture Jawara wono na Central Regional Chief Imam ni yetene Kano enwachi dawa committee dwemtreni ya wodano Sheikh Mohammed Bashir wono so edekakra epeso ebusuana wabra wode ne nsam etu dwan wo kiremu ese enkramo atena ye niema hudu bebre wo honma wom so wo mu ka kire wo hunti sanka ban beboa anka emfaso betimi abaso Islam or maybe but ara how Islam or one church numa about in church wa be Islam numa abra the church no one company church when you pana in ana waja obinin hasi or the Islam the mo international odumo za be Islam no wa make Islam no wanya how the mo offend Islam no can because I'm we dawa committee ye won finfin mantamu dwamtreni ya wodano Sheikh Mohammed Bashir amaniboyi Eric Anan ena ede ebaye eno so ena yegina na yahome kase bono so kakra yeba yebekwa amanone na de yakechire nyina no ye de ato aso Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo Herbal Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimi, a Hana do one aircraft. Hey, and this Accra and put them at the moon. And yet the Muampa, they say, dear, a Dukem Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujan Abasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war, 1 year, 1 city, needs send between 1 and 8 years. Miss Connection and said, I'm going na Esakakra. To say what Peggy Mama, what young them connection, what about the crow? Stroke, so dear, what found small. Chessa, I did you who any dear Siano. Yaria Bia Tatia, ever Dr. Tamdasu and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yaria Bia, who must say, oh, opposite government school. And then Krahanso, other PM, our Pokuase, Maira Quanoso. For a doctor, 0244 774 282. And then 0500 727215. Midimba for Herbal Clinic. Wudima for Newa. Brush your teeth every day and night. Up and down and all around. Brush the feeling bright. Brush your teeth. Brush with mom and dad. Underneath and in between. Brush the germs away. Pepsodent, cavity protection. This advert is FDA approved. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio.
your early morning altar of encounter. Join Bishop Albert Sakikwambo. Onyankopon di for wastrano eweye brim enam ne nsaso ama onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We no butaiti to SOMPA first service ewo homa hen enye TV program keke eyebra osro ne asasi hia eyebra onyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And SOMPA first service entwa wo hu hoda eyadwada kusi efiada anopa no nunkusi anopa no nsie fawoda ni na share radensa na erade beye 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st clinic nkwa wo mu die bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho Enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free Enkran eba ye wo wonsa nifa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 There's a 21st clinic. Still, woman is sciatica expert. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa, and Pebusia Damo say Yatua and some no eso. Yadakasi abara kwa kuwie wa China memuna wako China memua wamukro pon ba ko ye friend se Hunan bi de se Ghana nka ye wo Ashanti region Greater Accra no wamu de no Hunan na Hunan ho no na kuro ba ko ye friend se Liuyan ho ne yadri Liuyan ho na ba beto dwa se wamu factory ba ko eno ye friend se Huahye fireworks ba no enuoma wodo a etimi di jaba ho no mu ye no ena no pari ba wie anim ho no na wo mon ka bi nhemu do mu yan se jadam wo na nyame kura de wo mu afofie enka nipa e bewuo no eche ekuro yi ye ka se nipa makoma kwa aduonu ba ko ena liwian ho no wo mo frimu na enipa aduonu ba ko wo mo frimu no empanyefo ba ma ne se makoma kwa aduosia ba ko 61 wo mo so pra wo mo pra nyansam keto ma anam so amama mpanyi Jemping, wababa kasa dia fa ho na mampanyine kasa o kasa nyina no wo no chese wo mo chese enya sem ketwa ma mampanyine se si aye kasa yi aje ne nsam enipa makoma kwa duonu ba ko a wo mo frem no ama chese ne sekurampo afem ya wo hyasia apao empanyimfo a wo mo eyemu hwehwemu aye gina we so ne ya de si na ya sore so akoye ne ya betena sekenkan nsam yi ma wo no ayeme AKOSUA AGYEIWAA KODIE watin mene OHENEYERE mame ekua YEBOAAH esiama bronya abrewatia na afei ADWOAAH ASARE SOMPA 106.5 FM Accra so ena wote ensem ye ni affiliate ahodo ya yato apete Ghana afana ba bia ene amanone ena ye che ensem no ede emamo Pepsodent adaworoma wose do the two anopa enwumre ena femidima for herbal center Dr. Time da sonso ese yade bia tete wo fabra enkran poku asemayira ana kumase abuakwa gugu na wonye ho adwuma emfa emawo yadamu nyina se amamu enitia adehye Are you clapping? Are you giving God the glory? Hallelujah! Every day you wake up shouting, my business is not moving. Customers are not coming. But look, my brother, my